ukukhuleka nginenkosi yami nalapha eMantungweni ngizocela ukukhuleka ngithi Ndabezitha ngithi Mzilikazi kaMashobane wena waya untumiyeka ngendaba wena wakobhejese engome ngoba ngisho nobhejese engome nje nisho indawo yenu Mantungwa ngoba silapha nje asizile ngoba sithanda izinto asizile ngoba sithanda ukuvela size lapha ngoba size kubantu bakithi indlela yomthwakazi befuna ukubuyela ekhaya lapha baqhamuka khona kubathathe isikhathi eside ngoba namanje indlela isahanjwa kodwa ingacaci kahle engicela ukukubeka ukuthi kwabanye isizwe sikaMthakazi Sonkana asingathi mayibona ukuthi umkhumbi usuyacwila bese abantu bakwadlala ngathi ngoba lesi sibongo kungesabo sobukhosi abakwakhumalo abadlali ngani bomthwakazi abahle ngicela ningizwe kahle nihambile nganibona ngabuza ubuhlungu benu mangicabanga ukuthi ngena qoqane eNiger ngobuningi benu nihlangana ngamakhanda ngoba kubuhlungu bekubuhlungu nahamba abanye basibafika bathi baphelelwa yuthando ngicela bomthwakazi abahle uthando lwenu lungapheli nina anilahlekile nina nibuya kwaZulu ngicela nilinde isikhathi siyeza ngisho lapha yakwaZulu la ngibuya khona ngisho osemncane okuthiwa kuseyibhuku lelibutho elibuthwe manje okuthiwa osilwa netshe ndabo bakhula bayazi ukuthi khona abantu bakwamthwakazi kukhona abantu bakwakhumala kukhona uMntungwa engikuphakamisa kanje ngifuna ukukuphakamisa ukuthi nina bomzilikazi nihambile sihambile nendlela angazi mingaki iminyaka lehlane enyuka ngoba nifuna lokuthi nani nivelele ngoba nibasafike ngapha kuthiwa ngamakwerekwere nifike kwena kini kuthiwa ngamakwerekwere kanti nina nizoshonaphi kodwa-ke manje isikhathi noma singeke sifike namhlanje isikhathi sesondele baye bethi sekukoratu ngicela ukudlula lapho ukuthi inkosi yakithi isilo samakhosi uMisuzulu kaZolithini bahambile abantungwa bayakhona belokhu beya njalo kuloko kokugcina kwalenje sekufika emaphethelweni ngifuna ukusho lokho angizokunanaza inkosi yakhuluma ngale ndaba yamaphemithi anhluphayo njengoba besayibekile uMpungose inkosi yakhuluma nanamakhadi waseqhamuka ukuthi before ngesikhathi sikaMandela wakwenza ama-ID lana yelihlaza ayebhala ukuthi Zimbabwean citizen yayisithi inkosi isilo sakithi sizokwenza i-follow up bese sikhuluma nithi ngubani wakini umnangwangwa khona lokho bese sikhuluma naye bese simtshela ukuthi la kwaZulu kunabantu bami nizohamba niwathole lama-ID ngicela ukuthi ningapheli umoya ngicela ukuthi ningamlahli uZulu kodwa uma nilahla uZulu ndothi ningababi manilahla uZulu ndothi ningababi ngoba amashona wanifuna kwaZulu eGoli eminye imhlobo inibiza ngamakwerekwere ngiyathokoza engakusho enkosini yami Ndabezitha Mtungomlazi mana njalo nkosi yami mana njalo sekusondele phambili ngiyathokoza siyabonga nakumntwana wasakhumala phumntwana okabangwana kushubela manje kushisa uhlelo bakithi sicela ukuthi manje amathithi bakithi ngicela ukukhuluma nje into encane nje amathithi angahambi manje kulo hlelo uzoba khona manje fikile umntwana wasakhumalo manje usukumisa inkosi nakho